Mutsho wavhuḓi fhedzi vhashumi vha muvhuso vho matsha u mona na zwiṱaraṱa zwa ḓorobo ya Bloemfontein vho thithisa vhuendi vho livha ofisini dza muhasho wa gwama dza vunḓu u ya u ṋetshedza ḽiṅwalo ḽa zwililo zwavho. Vhashumi vhane vha wela nga fhasi ha dzangano ḽa khosatu, saftu na fedusa vha khou hanedzana na nyengedzedzo ya phesenthe tharu ine muvhuso wa khou ṋetshedza yone, hune vha khou bya nyengedzedzo ya phesenthe dza fumi. Vhashumi vha ri phesenthe iṅwe na iṅwe ine ya vha fhasi ha iyo a i nga ḓo ṱanganedzwa. Vhashumi vha ri vha ḓo bvela phanḓa na mugwalabo arali muvhuso wa sa pfa tshililo tshavho. Way forward, we are planning to shut down this country if Kodongwane is not going to listen to workers. Ngei vunḓuni ḽa Northern Cape, dzangano ḽa vhashumi ḽa khosatu ḽo swikisa ḽiṅwalo ḽa zwililo kha mulanga vunḓu tou farelaho MEC Vho Fufe Makatong. Dzangano iḽi ḽa vhashumi ḽi ri u bva afha hu nga vha na mugwalabo muhulusa wa vhashumi une wa nga vha hone kha maḓuvha ane a khou ḓa. Our members have called upon us so that we can go on a full-blown strike because of the arrogance of government, because you could have heard what the Minister of Finance, Kodongwane, said in Parliament, that basizamile. So it means that they are taking us for a ride. Ngei vunḓuni ḽa Mpumalanga, vhashumi vhane vha wela kha dzangano ḽa khosatu, fedusa na saftu vha ri muvhuso wo vha linga. Vhashumi vha vhe zwiṱaraṱani vha tshi khou matsha kha madzingu mararu vha tshi khou sumbedza u ima na nyengedzedzo ya miholo ya phesenthe dza fumi, hone vha ri vhutshilo vhu khou ḓura vhukuma. Look at the inflation, man. We cannot survive with what we are currently getting. The employer is still giving us peanuts and is not prepared to reconsider the offer that we've rejected for so many years. Ngei Durban, vhashumi nga fhasi ha dzangano ḽa PSA, fedusa, dinosa na nehau na vhone vha vho bva nga vhunzhi he vha thoma mumatsho u bva fhaḽa King Dinizulu Park vho livha ofisini ya mulanga vunḓu u swikisa ḽiṅwalo ḽa zwililo zwavho. Madzangano a vhashumi a khou fulufhelisa mugwalabo muhulu arali mutholi a sa pfa tshililo tsha vhashumi. We are sick and tired of the government who does not respect us as the employees. Ngei Limpopo, vhashumi nga fhasi ha dzangano ḽa PSA na vhone vha kha mugwalabo hune vha khou ima na nyengedzedzo ya miholo nga phesenthe dza fumi. Izwi ndi kha mulanga muthihi na vhaṅwe vhashumi vha muvhuso vhane vha khou gwalabo mona na shango. Ri khou yo vala zwoṱhe na tshumelo dzoṱhe dza muvhuso dza ima. Zwino zwa zwino ri tshi khou ya kha maḓuvha a festive season na dzi holiday dza Christmas, ri khou ḓo konḓela na vhathu u bva shangoni na u dzhena shangoni ngauri department dzi no nga Home Affairs dzi ḓo vha dzi sa khou kona u shuma.